یلے جناز پڑھن پننس بٲیس پننہِ بیٚنہِ پننس ہمسایس پننس یارس دوستس عام کشیر منز اخ دعا پڑھن یل جناز پڑھن اس میتس یعنی ممتس یل اس کنسی مرمتس جناز پڑھن عام پڑھن کشیر منز اخ دعا یس قریباً آسن گس تمام دعایات مگر ون کشیر اندر یہ دعا قریباً سارنی مسلمانن یاد اگرچہ میون خیال ہے کمزور ت مگر ٲسِن یہ پوٚز بیٚیہِ ٲسِن طاقتور سارنی مسلمانن ٲسِن یہ دعا یاد اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا چھنا پڑھا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے چھو رت مسجد کرمت عطا تو رت انسان چھیت لسن تو بسن ول ات رس کرنیو برکت تو احسان تو احسان پروردگار سٹھا با ادب انسان چھیت بسن ول رب کریم تہندس ادبس رچ رب کریم تہندس مال و جائیدادس تہ رچ رب کریم تہندس اہل و عیالس تہ رچ رب کریم تہندس وقارس تہ عزتس تہ رچ تمام عالم اسلام کس عزت و وقارس کرن رچ آمین مانے داننچ تہ گژھِ کوشش کرٕنۍ یم الفاظ گژھن ہیٚچھنٕچ کوشش کرٕنۍ تیٚلہِ چھِ زیادٕ چاشنی یِوان مزٕ یِوان ییٚلہِ أسۍ پتہٕ جناز چھِ پران ییٚلہِ اَسہِ پتہ آسہِ بہٕ کیٛاہ چھُس منگان یہ دعا منگنس چھُ زیادٕ مزٕ یِوان زیادٕ لطافت بخشن پروردگار أسۍ چھِ رۄبس کران دارا پروردگارا زندن کر مغفرت مردن کر مغفرت پروردگارا لکٹن کر مغفرت بڑن کر مغفرت پروردگارا مردن کر مغفرت زنن کر مغفرت اگر اسی مانے آسے زونمت تیل گسے نا اس کشیر اندر تشویش کن سات یل مولوی صاحب چھوانن عبدالرحمن اس کرن مغفرت اشیس ونن سوال شوی زندہ چھسے ونن اش سمجھمت اگر ام زندس کور مغفرتک دعا یہ شاید جائز مگر یل جنازک مانے آسے زونمت گوڑ اس کرن مائتس برونٹ کمن ہن خاطر دعا زندن ہن خاطر پت کیا منگن اللہم من احییتہو منا پروردگار بسی پنیس امس بائیس جناز پڑھنے ویز اعتراف کرن یوتا تام زند اس جناز پرن وول یوتا تام سے یہ چھکتو تی تام شے زند 10 وری چھا 20 وری چھا 2 وری چھا 2 ریت چھا 2 جز 7 چھا 2 گھنٹے چھا رب چھو بہتر دانن اشز دعا منگن اللہم من احییتہو منا اے زند تھاون والی پروردگار یوس اسمن زند تھائین فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ استعزی سورنی زندگی ہن چونگ روشن مگر بحالت اسلام سنیس اسلام اس کر زیرچ سنیس دین اس کر زیرچ وَمَن تَوَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اے موت دن والی پروردگار یمن اسمز موت دک از موت بحالت ایمان شوب چھتل یل ایمان پوشنائی اخری وقت استام پروردگار یل دین پوش اخری وقت استام مسلمانو ربن تو منت اش زندہ اش پڑھنا لے چھن وال اش اعتراف کرن وال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ ام کلمات گچھن پڑھن کسداری کیوں مسلمانو مگر کت پوٹ گچھن پڑھن یت پوٹی پڑھنک ایسی اجازت تعلیم دس معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گس کرن کلمات گچھن پڑھن یہ سن زندگی کیا سن زندگی کیا دی شیخ نون شیخ نور دین سری پڑھو رحمت اللہ علیہ دبن دل چھے غارتی حکمو تھاون
ذکر ہن پوندس لسیو توئی زند چھک تیلے یل ذکر آسی سوت یل فکر آسی سوت دل چھئی گاڑ تئی حکمو تھاون ذکر ہن پوندس لسیو توئی ام ذکری ہنز بڑ دلیل چھئی ام ذکری ہنز بڑ مثال چھئی نماز چھئی زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی زمینداری چھنے ایسی تھنس سر چھنے زمیندار نماز چھئی زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرست کھسیو توئی نماز چھئی تیل قابل قبول یل نماز منز تمہیں آداب تمہیں اصول تمہیں قواعد تمہیں ضوابط آسن یم ہشنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر گس کرن ذکر چانت میانہ زندہ آسنچ دلیل مگر کت پٹ کرو امی شیخن ون شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ میں گس نپن ونن تو یہ جو پانے پڑھن رحمت اللہ مقررس شہزاد گسن گرم کن بودن والن مقررس اگر توہے گرم گو برداشت کرو آخرت چی گرمی نجدین نجات پروردگار اجتماع اس امی موجود کرن استیش بشر استیش تھکاوٹ گسن مگر اس کیا برداشت کرن اگر اکسی اللہ تعالیٰ کت فکر تاری یہ سانی خطر بڑ سرمائے اسی ساری اکس اک آمد اصلاح کرنے یعنی اگر میں کن جائے خامی اس توی پائیو میں یاد اگر توہی کن جائے خامی اس بپاو ہو یاد اشن آمد توہی کرٹیسزم کرنی کین نش آمد توہی ونی توہی شن معلوم البت چھے سے آمد یاد پاو اجتماع من چھن یہ کنسپٹ آسن کین کہ اس ہاو یمن اش علم اش مدنی اش عجمی اس ایسا چھ صدر اس ایسا چھ وزیر اس ایسا چھ زیت نا یت اندر چھ آسن یہ خیال کہ اگر میں کان کت چھ سمجھ آمد یہ واتناو پنیس بائستام پت گیس گور کرو اما یم صاحبن کت ون امس میں خود غرضی کا اگر مین کت تو باسی قرآن و سنتس خلاف سا گیس واپس دن اگر کت آسی کتاب و سنتس تابع تیل چھو پرن والس تہ حق یہ کر عمل تو بودن والد تہ حق یم عملاون پنہ زندگی اندر یہ اجتماعک مدات مقصد شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ علیہ فرمون ذکر حق کرتو ذکر حق کرتو زیود تالس دیوی راز ہنس زالس من ون چھنا بیاخ مقصد یہ چھ پیون کاشرستی ون ترجم کرن کیاز لکٹن ما چھ فکری تارن سو کیا گو زیو دت تالس تو چھو ساری کاشر بت چھس کاشر تو دیو پنن زیو تالس پتو چھو زور پھوریا پھوریا یہ ون شیخن دپن ژکر ذکر مگر چون ذکر گژھِ نہٕ لڑِ مسلمانس ٹھرِ بنٲے یتن خلل کر یہ کانس سنت پڑھن ولس یتن امس چون ذکر تو مین ذکر خلل کر یم سات ژٕ تہٕ بہٕ اجتماعی طور چھ کرن اما یمس یہ اکھ رکعت چھ چھوٹمٕژ آسان امس چھا تگان سورہ فاتحہ پڑھن تگان چھُسا یہ ون شیخ نور الدین رحمت اللہ ذکر حق کر تو زیود تالس دیوی راز ہنس زالس من مگر کر دے سلام پھرن پت دکانس تی کری برکت باغاتن تی کری برکت زینس تی کری برکت مینس تی کری برکت ذکر ایز کرن اگر نو تیترہ لٹی کم از کم از دہی لٹی پرن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اگر نو صبح پت ہت لٹی ہکیک پڑھت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر نو ہت لٹی ہکیک پڑھت کم از دہی لٹی پڑھن صبح تا شامن مگر پرن ایسی
ات سۭتۍ ٲسۍ ترٛیٚیہِ لٹہِ پران صبحن تہِ تہٕ شامن تہِ رضیتُ باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا.